Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur bien haray ko min ilo et la diaspora africaine. Hande ko jeudi 9 janvier 2025. Haray mi salmini on fu mi landike si don e jam min mi do jam machallah. Mi do torano jam e kisi e newende kala ko wade wonirde nder aduna on. Haray actualité oblige. Voilà, haray mi do yafino non appel jidin e message ji ko mi wawali jabitade kon. Haray ko yon andu hina salare ndem tawi si tawi tunko ko woni urgent répété haray hammi hendo message o inchallah rabbi mi jaboto haray combat on continue, le combat continue musidɓe an jusqu'à la victoire finale. Voilà, haray mi andintina en ɗo no wodi yimɓe buyɓe famali wonɓe kadi jiibude mais kono wata en tewtoɓe haray ko en jokku han nyande heɓuɗen victoire on si Allah on jaɓi. Hande no wodi yaltuɓe sabotugol wigol wondema menen me wino ko han le 31 décembre haray hande kadi gila le premier hande kadi haray Mamadi Doumbouya haray hande kadi hina kanko zerata lagina haray ko hande kadi haray opposition o hendike laamu ngun ko naati ɗo ko yalti ɗo yimɓe wonɓe très fermé, yimɓe wonɓe très rancunier, yimɓe wonɓe très comment dirais petit dans la tête, c'est-à-dire ko ɓe ala faamu woni yewtude ɗin piiji ko inna force vivant koye fof iwtir ɓaawa force vivant ko honɗum inni ko à partir du 31 décembre 2024 transition on haray lanni ɓe reconnaissata pouvoir Mamadi Doumbouya o ɓe torike jama lagine fof yo ralio pour dénoncer pour landagol départ Mamadi Doumbouya à partir du 1er janvier ko ɗum ɗo woni ko force vivant landi. Si tawi non onon ala ko wawɗon waɗude sina jokkugol fenade sabota leydi mon ndin aybina leydi mon ndi hande lagine ala hande considéruɗo leydi lagine ndin ara ko étranger jo mo annanda hoorema ni ko étranger woni ara mo jiñi wigol wondema ko argol inna ino arde ɗaɓɓere lagine maɗum no arde visite lagine sadi hay goto jiñana lagine no anda c'est un pays de désordre, c'est un pays qui n'a pas un état, c'est-à-dire liberté ala leydi ko télévision ala leydi ko radio ala koko ɓe faala comme ɓe wowlata radio mo ɓe faala on télé mo ɓe faala on leydi ko andanda hoorema ni c'est-à-dire yimɓe no kidnappire ni sécurité ala leydi ko goɗɗo ala droit yaltugol manifesta leydi ko andanda hoorema ni manifesta ɓe yante ko suudu ma ɓe ware leydi ko andanda hoorema ni si courant kuppi ɗo 48 heures ala droit yaltugol manifesta si ndiyan kuppi ɗo 1 mois ala droit yaltugol manifesta kon onon wone jooɗade inna wondema joni hiɗon jentiti men menen Allah yo Allah hollu on ko jokkon harana menen Allah okku on holla on ko jokkon harana menen jokkoton yo Allah wonu hakkunde meɗen parce que menen combat on ne va pas reculer parce que ko honɗum woni fi honɗum woni on tigi wawata reculde o combat ɗo c'est que a wawata jokkude fenande acca gonga si tawi ko a moko ba donc ɗum waɗi simi inni on tampay mais min Iloba par exemple hara lagine fof wontuno ɓaawo Mamadi Doumbouya min mi wonata ɓaawo Mamadi Doumbouya min yo Allah dandu mi feetude ha tawa ko ma mi ralio e ɓaawo Mamadi Doumbouya hara noon ko lagine fof goy hara gila e famille an on fof no tawti Mamadi Doumbouya mi tawtata Mamadi Doumbouya gouvernement makko wallahi billahi mayde anden no ɓurani mi tawtugol min hande mi nani blogueur ɓe no yalta no sabota activiste ɓe woloɓe ko plateforme ji eko Facebook yimɓe no yalta no sabota no haala fi opposition on force vivant joni force vivant kañum ko wawi ko fof ko yaltingol yimɓe ɓen inna yimɓe ɓen yaltu ko ɗum ɗon force vivant wawi onon wonɓe yaltude wola ɗum ɗon ɓen fof
joni onon ko honɗum ɓuri mi non ngalɗinde koko tawi onon on saboti force vivant on inni joni kala mo wawali waɗude ko Mamadi Doumbouya wi ko Mamadi Doumbouya waɗay mo jungo maɗum Mamadi Doumbouya waɗay mo ko faala donc haray onon ko sabotuno ɗon régime Mamadi Doumbouya o fof guilandema transition Mamadi Doumbouya o fof guila o fuɗɗi ɓoylagol darti ɗon par ce que au début fof no sutenuno ɓay o fuɗɗike ɓoylade o naati e fenade fuɗɗi ɗon sabotude han hewti le 31 décembre joni force vivant ko inni reconnaissance ɗon hande kadi ina ɗon daranto ɗon force vivant ko ɗon noon yiltitoto ɗon ɓaawo ɓe wino ɗon ko fenade jokki ɓe donc on andi wondema ɗum ɗo ɗen nako laɓa ko ɗum ɗo ɓe innata tura woña ɓoyla et ça c'est pas bon hande noon ko ɗum ɗo fewndi ko leydi meɗen joni enen hina politicien ɓe ɓen hina activiste ɓe ɓen hina société civile o hina jannoɓe école ɓe hina konande honawentelande hina c'est à dire hina imam ɓe ɓen hina ardiɓe communauté ji ɗin hina ardiɓe leydi ndin hay nokku enen joni himɓe ɓen feewa awa ɗum ɗo hulɓinike si tawi hawri enen en wawi wonde leydi nde yimɓe ɓen hande kadi conviction ala e muɗum ko jogiiɗo goɗɗum wo ko on ɗon jokkete haray min on mi andi on fop on mi yewtay ha on fof wonon sengo min tumi wona feere ɗum ko pellet par ce que min hande hay siko Alaji Sellu tawti Mamadi Doumbouya min mi tawtata Mamadi Doumbouya fi on andu c'est que je ne ferai jamais cette bêtise parce que si yehi ha tawi hewti ɗon je préfère que mi sunna nationalité on mi hayka fi lagine few mais kono mi jamais de la vie miɗo yelta ko hay si tawi noon hawri ko galle tew kaalisi ɓe waɗani lan min tugara ko min tun jeeyi mi yiɗa fi honɗon ko dignité an on woni permettata lan et je n'accepterai jamais la sauvagerie criminalité on e hoore peuple on mi jaɓata ɗum ɗon jamais de la vie haray mi inni ma dignité ne me permettra jamais jokkugol sifa ɓe criminel ɓe ɗo ɗen soutenugol sifa ɓe criminel ɓe ɗo ɗen min ko honɗum mi soutenirno Mamadi Doumbouya ko tañƴinagol num vraiment engagement ji ɗi o ƴetti ɗin o respectay ɗi par ce que na wondema o artungo inni mi waɗay ɗum ɗo o joƴƴin jama on devant la cour suprême o ƴetti kamil on o ƴetti bible o fop o huuɗi yeeso fop o windi kanko tigi o rédige c'est à dire hina goɗɗo yehi windoyi hina opposition on windi charte ji ɗin ko kanko tigi windi charte ji ɗin ari inni ɗum ɗo ɗen opposition on tawi tellement que c'était bien ko windi kon ɓe valide ɓe jaɓanimo ɓe newnanimo on ɗon noon joni si yehi han inni joni ko huuɗi ko kamilu ɗon kon e yeeso guineɓe ɓen fop e yeeso yimɓe ɓen fou kanko o inni ɗum ɗon ɗen ko fenade hande kadi na ɗum watte joni ko refondation joni ko dictature joni ko kala memminiro koyo ware yimɓe ɓen ko kala wowluɗo koyo yehe nangue soke sifa no Aliou Ba sokira ɗo ni joni min si tawi min ko min wonno wiide yimɓe ɓen iwtir ɓawa force vivant ko min wonno wiide yimɓe ɓen iwtir ɓawa Sellu Dalen Diallo joni hande mi yiltito mi yeeto on hande kadi Sellu Dalen fus gaynata yo yimɓe ɓen tarto fenade ça veut dire ko Sellu ko fenade jokki yo yimɓe ɓen accu yo accu waɗa ko gasata kon sa gaynata terto joni ko ɗum ɗon woni gonga on andi yimɓe ɓen haray jokkuɗo lan wo haray hande kadi on ɗon on o anda ko on ɗum o faala ko aduna makko par ce que mi yeetike mo hino ɗo gonga on ko ɗum ɗo dowa hana jokkede joni yehi ha ñandere go mi yiltitiki kadi mi innimo joni ɗum ko mi winomo ɗon ko gonga ɗum ko fenade noon hino ɗo kadi gonga on joni ko fenade nde wonti gonga min si tawi hawri on jokkilan c'est que ñande mi yiltiti mi yeeti on hande kadi Mamadi Doumbouya ko waɗi e ɗi duuɓi tati ɗo ɗo ko waɗi ɗum ɗo fof joni ko ɗum ɗo de woni haqiqa ko wonnano yewtede fof ɗum ko fenade c'est que haray son jokkilan ko onon woni anda ko faala haray ko onon woni anda ko jokkete haray woni on anda c'est que haray onon hiɗon yaltiri ni e aduna on hay fuu so ganda sina ɗum
miɗo wawi wiide hande kadi mi ala ɓaawo selludalen Diallo jaɓanolla mi inna on hande kadi miɗo ɓaawo Aliou Ba par exemple ko exemple mi jonni mi yehi joni ɓaawo Aliou Ba par ce que Aliou Ba ko gonga jokki par ce que Aliou Ba il est prêt par ce que Aliou Ba hino faala joni sabu ko faala kon sabu ko darani leydi nin kon o sokama joni mi yiltike ɓawo on ɗo mi yehi ɓaawo o ɗo ɗum ɗon so jaɓanilan ɗum ɗon haray no woodi ko ɓaari no woodi haray no woodi ko tañƴinoto ɗon haray min on joni mi yii d'une autre façon mais kono hina toujours jokkugol fenade mais no woodi façon go mo mi yiiri mo tawatani haray donc ça veut dire que haray maintenant mi découragé ke ɓaawo président on parce que président on haray ala ko terrain joni mi waɗi ɗum ɗum ɗon fof miɗo wawi miijade mais kono joni c'est à dire mi tawe hay ko encouragé Aliou Ba yo Aliou Ba waɗu combat on yo continue il est sur la bonne voie mi encourage mo ɓe nangamo joni hande kadi mi inna noon joni momi wonnomo wiide yo affronte on yo wakkilo o darto on ɗon nangamo sokamo joni min mi yiltito noon joni min dowaɗamo wallude o minna non joni koyo fof jokko sokuɗo on joni ko sokuɗo mo on ko on ɗon jogui gonga par ce que ko heddi ko fof ko fenade mo wawata koyo fanku joni ko naatiɗo joni enen musidɓe an ko hunduko ndiyan yarite ka ko kine ɗen c'est-à-dire il faut que les choses soient claires c'est-à-dire combat pour une lutte démocratique ɗum ina ko heɓorta fi Allah e annabijo ko wakkilare wawata wonde kadi on tigi inna mayɓe heɓata koye mum belsuɓe heɓata koye mum il faut on tigi kadi anda si tawi hawri ko pouvoir satani kon jokkuɗa jogiiɓe pouvoir on ƴettuɓe pinkaji ɗin ɓen ko ɓen jokkuɗa c'est à dire a wawata wadde hay fus so tawi ko ɓen ɗon jokkuɗa c'est à dire haray hande kadi ko a jokki ko woni facile kon haray hande kadi na conviction jokkirɗaɓe par ce que ko ɓe wone wadde kon hina ko hani hande foppino andi ko Mamadi Doumbouya wone wadde ɗo kon ɗum ɗo na ko hani ko lagine fof doit wonde contre o dictature ɗon joni yimɓe ɓen no wiide force vivant ala gonga force vivant ko yaltingol yimɓe ɓen tu wawi enen force kamɓe jogiiɓe laamu ngu hiɓe jogii droit wargol yimɓe ɓen hiɓe jogii droit yaltugol fi fayɓe no feri kaaje ɓe wara ɓe hiɓe jogii droit jooɗagol e hoore jama on ɗi duuɓi ɗo fof hay fo ɓe waɗali joni jama on noon inni joni kañum kadi reconnaissaɓe hande kadi par ce que ko kamɓe wino feƴƴinta e ñallal joni ɓe feƴƴini ñalla joni ɓe feƴƴiti joni ɓe feƴƴi ko ɓe wino ɗon joni haray yimɓe ɓen kadi koye jooɗo kadi inna kadi haray joni ɓay tun haray ko kamɓe jogii pouvoir on joni koye yiltita ton ɗen par ce que haray ɗon ɗen on tigui waway heɓude goɗɗum on tigui waway heɓude ɓuttu on tigui waway heɓde mbuuɗi on tigui waway tañƴini golle joni haray ko on tigui yaw terto gonga on terto combat on jokka ɗum ɗon mi nani woɓɓe no inna wondema wo wata goto mayan goto awa haray mi andinayi on ɗo ko woɓɓe maayi si tawi onon heɓuɗon leydi wiyetedi Guinée ta goto mayan goto awa minen komin woni France ɗon ko woɓɓe maayi fi yo ɓen ɗon heɓu no ɓe wuurira hay minen min ara min heɓa no min wuurira à l'aise hara min respectete hara dignité jamen ɗin teddinte wonki jamen ɗin teddinte ko woɓɓe maayi hara na hay jeeyaɓe lagine est ce qu'on faami awa ala leydi ko andanɗa hoorema ni woɓɓe maayata fi no woɓɓe wuurira waton sikko hiɗon wawi manipulude jama on wallahi on wawata yewtude han fenade wonta gonga ko wawɗon ko yewtugol manipula yimɓe ɓe ala fusko hoore ɗum ɗon hiɗon wawi mais walla billahi o wawata yewtude han fenade wonta gonga ɗum jamais de la vie e min miɗo felliti hina wigol wondema mi sikku Mamadi Doumbouya eɓe jogodiri ɓe fof ko fenande ɓe jokki ko criminel ɓe ko bandiji ɗum ɗon mi fellitu kala mo fellita ɗum ɗon ko ha joni tigui on faami min noon min mi andata ɗum ɗon noon mi jokka si tawi lagine ko ma ɓeɗo ɗen ɓe moƴƴina lagine si tawi ko ɓeɗo ɗe moƴƴinta lagine moƴƴata aduna si tawi ko Mamadi Doumbouya e gouvernement mum on moƴƴinta lagine moƴƴata aduna si tawi on sikki ko warirgol ni yimɓe ɓen ko ɗum woni moƴƴingol leydi Alpha Condé
e waɗugol dictature o hewtanalɗo guinejo onon hande hiɗo wawi encourage de Mamadi Doumbouya en dartiɓe Alpha Condé ko wonno wadde ko si tawi yehi ha tawi hande hay Alpha Condé tawti o combat ɗo innama joni ko fo yo jogodir onon ko honɗum sortanto ɗon wigo ko honɗum sortanto ɗon ala ko sorta ɗon par ce que ko si tawi hawrino ko gonga wonno ko fokkituɗon ton inno wondema on sortoto mais on innila wondema on fanki hande kadi onon on wowlata par ce que on ronki miɗo jaɓi on innila ngawa joni o ronki si tawi ko wonnoɗo par exemple UFDG joni o yara par exemple waɗo modèle exemple ma o yara UFR o yara RPC ko yaari o ko yaari miɗo jaɓi mais yewgol ko gonga woni ɗon ƴetta ɗum ɗon inna watta ɗum ɗon fenade fino heɓira haaju mum fino huntira haaju mum fino heɓira ɓuttu hoore mum fino heɓira intérêt personnel inna ɗum ɗon nden ko ɗum woni gonga min ko minnata jama on foppu watta jama on tewto kala marɗo hakkil e faamu watta tewto ɗum ɗon ko fenade musidɓe an mi artoyay hande mi waɗay live inchallahu rabbi mi expliquant les choses comme elles sont. Je vais le faire en pulaar parce que jama on mi daari mi tawi ko fulɓe ɓen woni tampinde jama on tura woña ɓoyla on fop koye fulɓe ɓen woni wallahi billahi o tura woña ɓoyla fop koye fulɓe ɓen woni fulɓe ɓen lanni tampinde jama lagine on sonjike par ce que mi andini on honno wiyantelan ni lagine hari yimɓe ɓen no sikkude dignité no wodani jama on kono jaka nono amin ya rabbi jaka jama on jaka jama lagine on min mi sikkuno num fuutankejo on no tawa e jogiiɓe ɓurɓe jogade konngol a jaka hari hewtali par ce que hari jaka Mamadi Doumbouya laamaki ko laamu Mamadi Doumbouya yaltintini jama on ko fewndi hande musidɓe an miɗo yaafini ko message on juuti kon mais kono mi andinayi on wondema faɗɗi janngo le 11 manifestation à Paris haray jama on fof no invita wata goto leeto sakko tulta le combat continue inchallahu rabbi en wakkiloto han dégage ɓe force vive on waɗe déclaration mum on koye miɗo tori yo jama on fof jokku force vive on par ce que ko ɗum ɗon tu woni gonga mo sikki wondema Mamadi Doumbouya o foolay wallahi o tardi par ce que ça ne marchera pas si tawi doole ɗen fof ko fewtingol peuple on charge combat je ɗi hulɓina yimɓe ɓen si tawi ko ɗum ɗon woni laamu ngu ande laamu ngu yari follere musidɓe an c'est terminé wakkilo ɗen jamme kise meɗen